Hello guys, welcome back to another video of RG Coding Tips. Mamangda akoina dictionaries loikraba matungda madugi makha tarpo oina akoi ngasidi sets ta nainagani aduna Python da sets asi kari yawbage aduga loinana magi basic operations to kari leibage habdu khoi puna khaminagani video si hausi. Let's start the video. So sidai akoina nainagaloshi sets in Python aduga magi basic operations ne ko. Okay, sidai mana hai ko sets have say sets are lists that cannot have duplicate entries hamne khawdi habidi akoina mamangda tuples adagi dictionary list tawgiba matamda duplicate entries yawba yagiba ko adubu sets tadi mu adudo duplicate entries yawba adre once amutang item laigiba se amu hanna laibi aroi only one items or elements is allowed ne aduga sidai more a set is a mutable and an unordered collection of items adu set is mutable oi habidi maze akoina update tawya tawya habidi magi data do lokthok loksin tawya yagane ba ko habidi change tawya yagani aduga maze unordered collection of items habidi unordered oigane ba haidi akoina ordered collection da thamba nataba isam samna akoina unordered hai taragadi order gi matungina thamdaw ko haidi 1 2 3 si order da chatpa kawi do si gi darkar oide ba mongon da di ko habidi ithamda thambe 3 haigera adagi 19 haigera ko samaina aduga mung si 50 natraga 20 gan samaina or either 120 ga sumaina dum unordered ki mong da thamgiba yane ba ko so sijina akhoi gi ngasai gi sets ki magi properties ani khakni makha tarpoda yengsi dare we can add or remove items from a set aduna akoina ko set sidadi mutable oirabanina mangonda add tawya yagani natraga remove tawya yagani so ahanda da koina creation ko set si komaina create tawani yengani aduga my basic operation se lakse ba ko matang soista karigumba channel sibu subscribe tawdaba lermagadi tawsanbiramo so hit that subscribe button video sibu nongai biragadi like tawbiramo aduga akoigi maru pangsing dasu share tawbiramo aduna akoigi sigi Python basics for beginners course asi mabung phabada yam chawna mating pangadawribani so kumaina create tawgadage haba matamda akoigi code editor da lasi sida aina ngasagi basic operations to hana ithoga thame so sina tabako akoigi anoba tutorial gi ec tut22.py 22 da koina laigadoisi sets ne ko ahana da koina sumaina sets harage set se koina or either set yet another and thonagi variables da set kumaina thongani hai taragadi they are enclosed within sumaina koigi curly braces ki manung da thangbadoine ba ko curly braces ki manung da thame thamabu mutung da koina isam samna set se order oigira unorder oigira thamba yane ba ko so I'm going to write like 90 77 10 1 or 56 minus sets ama lay sijina koina set to create tawre ba ko bidi print taw si set create taw haiba koina sigi variable se print tawre aduga sida koina sigi set create ai je kari ta no do khangna ba koina amasung print taw je ba ko print type of kanagi set create ki set create ki type sung print taw si koi si run taw si aduga yengji so run tawre sida mana hare copy le je myam ubi ko ahan da magi set to gi value ge do print tawre aduga maje class set ni habidi mase koina identify tawriba si maje set amu create taw do khoi sida tamme so sijina koina set create tawbagi wangi basic nagi syntax ni ko sikhanga ba matung da koina ngasai ki mangon da lairiba sida basic operations mayam je tamdine but adubu sigi operations se mayam yami sida sina taba he na leram basu yai adubu koina maru oina sikhatang je naina gane adubu amamam to ina type tawbu di yamna sanglagani aduna maram oiduna aina sida sets.py ha file am khak semaga thame sigi mayam singje amon to ina yengje ba ko ahan da sida update kumain tawgi yengse je aina comment tawre aduga sida lakse update ko update si comment tawgi yengsi copy tawrage sida paste tawre aduga run tawrage yengsi ahan da koina sida set ama lawre ko lawraba matung dagi di set ani suba moga so mu lawre aduga man haije set 1 je sida set 2 je mu hapsalo habani aduga hapsalaba matung da set 1 je print tawai bani only si yamna chambani ko yam chamba format ni run tawre yengsi sida amadi haige ba ko sumaina ahan da label si 1 2 3 label ko adu taragadi ani subadana 3 4 5 mayamna khoigi kariyumba class 11 12 kumbada natraga higher maths lobirapa isinna oitaragadi akoina set se yam laina khangwa ngamgadi kamaina akoigi manaba akoigi si yauriba item ani element ani je common oina dum horen pujalakpa matamda 1 2 3 4 5 ana sumaina dum chakhrane ba ko adu lakpra laktabra yengsi se koina set ta ubo phangane ba ko
ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ 1 2 3 4 5 ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯦ 3 ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯐꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣꯄꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯠ 1ꯁꯤꯗ 6 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯠ 1ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 6ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯋꯦ 3 ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯌꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ 5 6 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 3 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯦꯠ 1ꯗꯒꯤ 7ꯁꯦ ಲꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯀꯣ ಲꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ಲꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯁꯣ there is no error ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯔꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ 1ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 1 ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ 1 ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ don't forget to add this print statement otherwise you will be able to get the output so set 1ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯨ ꯁꯤꯗ 1 ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯔꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯟꯒꯗꯕ ꯁꯣ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯞꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯠ 1ꯁꯦ ꯇꯪ ꯊꯝꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯇꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯄꯦꯁꯠ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ 1 ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ इलिमेंट अहानबदा लेबा वैल्यूदो अदु पॉप तौथो हाबने लौथोरओ हाबनेबको अदुदुनि अखोइना पॉप तौरिसे पॉप की मतुंगदा मु क्लियर तौसिबको क्लियर ना कमाई तौगे हाबा मतमदा ngasai set 1 यार म पुनप खैदा सेट से पुनप क्लियर तौथोक्रो हाबनेबको क्लियर तौथोकांदा कमाइना प्रिंट तौगेंगसी सो सेट तो तंग लेहौरे तो सेट 1 हारिबा सेट से सिगा तंग मागी एम्प्टी ओइबा सेट वेना लेहौरे नेक्स्ट अखोइना मु सिगी मथंगदा लेंग को लेंग अमु येंगसी सो लेंग सिना मु मागी ngasai asangdo only 3 ni ko khoji khangide 3 pirari sini ko si pirami bosing je magi basic operation size we yamna chamme ko basic id de khwai gi chamma bari adu ko ni kitang lu salak pa kan sida leng pu ki makha da is subset superset kana lak pu jine bu so aduna khoina ne kasai google da sang sibo ko google da sang ka da khoina and its operations so sida set operations ki formula sang ying si ko sida mana haire to basic set union of sets intersection of sets set difference complement si myam ama si khoi class 11 12 ta track harmonies da yaw bu ne chamana na sida su khoina subset superset union intersection doi lai bu ko si mathang mathang ko yeng si so sida pyramid bu jing jini leng phok lai re leng ki mathang da khoina sida yawi yaw de do yeng se bu ko yawi de si de khoina mamang da ju khangra bani 2 yawi yawrabani na true 3 je yaw de ni du yawrabani na la ni true ga false ka bidani so ahan bijina true ni sina not enamna yawde na ni du asing budi yawni na false birani ko ado myam kari mo video se kitang thujanna li khanbiraga di video se dum tap tap na yengbiu sigi ko ina khoi gi sigi set sigi oina yamna magi operation se yambani na aina kitang oina thujanjage na tawjabani myam adum video se ko tap thabiraga dum yengbiu kisu kaide gyan tabidabul lerga di mamang gi video sing du sudum hanna rewind tor yengbiu so akhoi gi sidagi ani subadi dai la aje bu ko main oina number sigi akhoi gi subset yengbaji dai ne ko man hare set 1 laire set 1 jiga khoi gi 1:1 2 3 yauriba set se si magi value jing set 2 hargana 4 5 yawi a subset ai taraga dine kaino mukang yengamje bu ko sida akhoina ai sida ye agoina taksar age so siloinok thoge sida akhoina subset ai taraga di ko sumaina lai se 1 2 3 ko sumaina element ahum mari yaure bu ko du targadi akoina subset sagat ke hai targadi sina set na pungom ni sidagi subset sagat ke hai targadi kona phai kana yawe bu ko aduga 1 ne aduga si jo koi curly braces ta apka da 2 yaur ni ko myam sigi handwriting je kitang ignore to view so sida 3 la a adagi sumaina ko sumaina magi subset se 4 bok ta la ka doini so sumaina koina magi subset se 1 2 3 4 hariba set am lai re adugi subset je sumaina manga je na pi ga doini ko manga tang na te ko makha de am wali 1 2 mu pair tawani adagi ko 2 3 mu pair tawani adagi mu 3 4 mu pair tawani matang pair by pair saaba yae ko aduga
number of subset se kya tholakani haiba matamda to the power 4 gi subset tholakani ba ko haibadi 16 tholakani 16 subset so di khoi pulap khangbudi nate adubu haibadi I le ragadi yamna waragani adubu huziki oina di iraroi ibagi muta khoina mana haise yawram gadori ba subset myam jingdu da yawbri yeng se kanana yawbri yeng duise 4 ga 5 ka kaidong nung da su yawroi kaino the elements di 4 ga 1 2 3 ni so it will give false pirane ba ko to pire kaigum aina si ja sumaina only one normal adu taragadi pirak true pirak ko su ya true pire to myam adula takpari koina subset ki matang da nei na ga doi aduna kari guma myam na sigi set sigi matang de na khangning taragadi akoina higher maths ta natraga akoigi class 11 12 ta tambirakpa oiragadi yamna fare kari guma myam na sigi set sigi matang da khangbi da taragadi atopa set se kai haibano haibado adu matang da fazana ai nei najaduna video mujo hapcharakani mayam kari gumba video do pambirak taragadi set haraga comment haibiramo ai sungso shoidana adugi matang da explanation video ama sungso shoidana hapcharakani aduna mayam video se sibok yengbiragadi sungso shoidana comment tawbiramu ko sigi makha tarakpada set sigi mathang da khoina ko yauraba yaudaba yeng superset amu yengje ko ngasai gi 4 haibidi 16 tagi dana 16 number tagi number of subsets mayam du punjalaga set amangu sare ko haibidi aina e ko set ama leire na set 1 du da samaina 1 2 3 4 hapaga sijina akoi set amane kai gumba sigi se aina b ko set se ohenla b ko set si da ngasai gi 16 elements to haibidi 16 subset thonakani da thokleiba mayam do b da hapsala do tari b ji superset 1 gi do ne ko adu on bra on da bra yeng si 2 da yauriba element se set 1 da yaw hem ne but hujiki mo koi kai on thoya set 1 set 2 gi value ga do yawi go tari 1 dai ji dum sigi number 1 ji da yawram ne 2 su dum yawi ko mayam andagi 3 su dum yawi ko adu 4 na in henjan rage haidi mana je 2 da yauriba set khai da yauriba sigi element sing je 1 da lo yawi hem ne but yawaroi ko aduna false pirani but akoina si kari gumba up to 3 bok tang pira ba dai taragadi si je sungsoi soitana true pirani sini buko magi khoigi superset ka subset ka lai si bok ta khangani aduga makha tarakpada union so set to bok se dum thamjaramage myam aduga aina set to bok se thamamaga kitang value jam thoranga 5 6 7 dai taragadi union ji gumain taw yeng si ko union lauraga so sigi makha tarapadi khoi print se amna sang dorabani na print se dum apaga thambi aurasi union set mana haise te kemtane union hai taragani nga sai gi ne sita set ani leire na orje ko a ga b ga je punjan na doine ko aduna a diawi elements ne b diawi elements ne ani mak to punjala thamak ba du khoina ko magi union ko ko se khoina math to yaw duni aduna si union to sanji 1 2 3 5 6 7 la ani output ta to 1 2 3 5 6 7 na la ko samana na mu intersection je mu lawje bu ko intersection airaga na akoina kari thidoino haiba matamda moibani da manaba common yaud sida there is no common element so the output will be none ko none oi bi ai du yengsi ma output kai na sida mana kem tholak tre to ko kai no do ko sida print mu ana be duna for we always have to put the print statement se hap se dum tung yengsi print statement hape duga run to si sida mana set to empty set ana dum thongleba kai no da sida set 1 ga set 2 ga je mana yaude but aina kari ngum si 3 on thomage aduga sijina ko 2 on thomage mana ba ani yawrami na 2 3 tholi haibadi 2 yawre 3 yawre aduna makha da ju 2 ga 3 ga yawbagi mana ba element se lokhala aga intersection da thambukpani ha ko asibuk ta khangani so sigi makha da koina intersection tawre du intersection tawraba matungda update tawthu oi update tawthoga yengsi myang kumai tawgena demana haji yengsi ko mana update a set with the intersection of itself of another aduga set se update tawthu okay print tawdoi ko kanano print tawdoi se habu matamda set 1 se print tawre so only 2 and 3 are printed ko aduga sumaina samani ko nga sai intersection duga siga sum amhani sina update tawthopio haiba wanda it doesn't matter ko chama du mana idoi so sigi matangda mu difference of set amu yengsi difference hai taragadi khetna baduni ko difference amu yengsi difference set yenge hai taragadi koina khangbom changi kai khangbom change ko a ga b ga z a ga b ga z lokhoke hai taragadi a diaw elements khai thamoro aduga b diaw ga do adu di lokhokramni sidi difference to yengsi ko aduna 1 2 3 2 3 7 is the answer da 1 7 tan ta holani
ko sida 1 tang ta hore okay b yauroi only a do tang ta ho da b yauroi ko aduma khangbiro sigi matung da mung chamana na set difference mu yengsi si dum chamana ba ngaktani ko kasu tai bana te si ran tor yengsi tezu dum 1 ta hore to so sigi difference siga mathaki ko difference update siga ani je dum chamana am ha ne ko si mathang da symmetric oibra yengsi set symmetric difference set sidar amu yengsi ngasai gi 2 ga 3 ga do lokthokro duga le hawbu do kai dowa 1 tang le hawbu ne bu ngasai di akoina a minus b habda adubu but symmetric difference harak taraga di 1 zu hapu 7 zu hapu id either set 1 zu set 2 zu animal se dum hapsal aga pulna tham u hai next is symmetric se lower ba matu da copy to ga doini sidi dum samana da pa ngasai ko print to yengsi copy set ta kai lakin copy set habdine set 1 do copy tawraga copy set ai value sida hapsan ro variable se targa di variable copy set se print taw matam da judum na sai samana na set 1 da tarni disjoint oibra si matang di kitang khoina chamam na bama di lakpe ko disjoint sha na khangbi targa di yam phare khangbi da targa di yengsi mana ka yeng to return true if to have null intersection yengsi ko akoina ne two sets a and b are said to be ko disjoint if they have no common intersection ani ja intersection je laitra adu targadi sijibu khoina kai kauga matamna disjoint sets kauga ne bako smaina sigi mata lakpadi da yengse ani je hidai set 1 ga set 2 ga disjoint oibra oidabra do yengani oiraga di true do disjoint haiba variable se da hapo du ga print tawro oidraba false to la o du ga mung print tawrani fazi disjoint oibra oidre na la ne bako but se koina kai gumba se 4 ne 5 ne duga sida 6 alasiko 4 5 6 7 hapaje dui targadi sida disjoint oitre haibadi they have no common intersection do oire chumme bako chumamnina true period bako sumain taraga lairani sijina disjoint next disjoint lorba matungda all true hai taragadi iterate tawba yaragadi hamne bako iterate tawba ya hai taragadi excess values 1 by 1 by 1 by sum excess tawba yaragadi true print tawne ko isam sam kana sumain tawba yadu for x in set 1 da yawa si x kay de lokhala si duga print x equal to haraga set de lokhalak se ko print x dot print tawrak se ko sigi se yengsi ran tawraga atu ubiri ko mem sidajida aina ko excess tawbi yai haibadi x haiba value je 1 2 3 je lokhalo duga print tawra ne 1 2 3 je dum lokhale aina sida 1 2 5 na haira me khalo or si set 2 do ina laksi du targa di 4 5 6 7 je print tawra kani yengsi ko mem 4 5 6 7 so that one ga set 2 ga je anima dum akoina iterate tawbe ai habadi for loop sinarga access tawbe ai habado utpane ko sijina khoigi ngasai gi silista ai 4 gre mutang da hapun jaram ge somdoina aduna yengo na ngaina ko aduga si set 1 tamge sijini akoina ngasai gi all je gi yengbogi next enumerate set sina mukai gi yengsi ko enumerate ni aduna si se ran tawre ko aduna object to enumerate ti tawre ko ngasai gi iteration di tawrabani duga store tawra thamni print tawr ko da yarak tabagi wani ta ko siju dum chamane khoina print tawge di dum ngasai dumaina for loop to dum senior ga yeng bi yani now max element puthoka doine max element puthoke di ngasai gi set 1 da yaw se magi max element di khoi dum khangwa ngamne kana no utuka max element se mo dan tawse max element yawbra yeng doine ko max element yawbra yeng ga targa di kan tawre max element 3 ni dagi chamana na main element okay di sida main no muk thok yare main e ko main e yare aduna samjala ke ko so sida main e hai targa di sina mu khadi pick 4 pirani okay set 1 yoina di ko 1 ni set 2 yoina mutang ngam si set 2 yoina 4 mo khoi loi dore ko set se ahum tangare mangi operation ang tangare sum of elements ai taraga di 3 ne 2 ne 1 ne plus tausanarani kya tare 3 2 1 5 6 tare ko 6 adu taraga di mongo jarba elements sing do gi mangi values sing do sum tawga na sum of elements sina adi adu ga run tawre number 6 tare so sorted this are gonna sort of okay ne kai gu minus si unordered list ta thamma mage ko either like this 3 33 10 23 0 55 120 to 99 aduga sumaida
12 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ set 1 ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯄꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ sorted list ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ sorted listꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜꯁꯤꯗ sorted ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ sortedꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦ sorted list ꯍꯥꯏꯔꯦ so we are going to run it so ꯁꯤꯗ 01 ꯗꯩꯅ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔꯦ 20 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sort ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅ sort ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ equal ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ not equal ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯀꯣ eq u equal ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ not equal ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ set 1ꯒ set 2ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ yes or no उतलो अदुदो कायदा equal दा हप्चलो अदुगा प्रिंट तौरो आनी अहानबसिना मानई हाबनी लालानी false लानी not equal हाबदी मानदे ना हाबनी मानदे हाबदु चुमबनी true ओइराबने को अदुदुना not equal दा लानी दुना आंसर जे true गा false का on the tinana false का true गा थोलानी को तो म्याम उबिरे को हाबदी ngसाइगी set 1 गा set 2 गा मानई हाबसे तसेंगदी सिदा येंगुदा तंदै मानद्रेबा मानद्रमनिना मानई हाबदु लाले लालाबनिना equal जे false खरानी अदुगा not equal हाबनिना set 1 गा set 2 गा जे मानदे हाबसे चुमबनिना not equal हाब वेरिएबल जे दा हाफ खरानी अदुगा प्रिंट तौरपनी सिबुक्ता खंगनी हाना लौजरगे म्याम सो मयामना करिगुंबा सिगी से अइना जु हंजजन हाइजरी सिगी सेट से कितंगदी सममनबो याय अदुबु करिगुंबा मयामना हायर मेथ्स लौबिरकपा नत्रगा खोइगी क्लास 11 12 लोइबिबा तारगदी यामना नुंगाइगनी हाइना खंजै अदुगा करिगुंबा सिगी सेट से हेना नैलनिंग तारगदी अखोइना गासाइगी अतोप रेफरेंस लौबो याय बको मोइना पीरिबा सेट्स ऑपरेशंस अदगी सिदा पीरिबा मयाम जिंगी खोइदुम पाबा याय or if you guys want a separate video then I can completely make it for you just comment the word कोई set है why तो तंग comment तो बिरमो अदुगा आई सुजोई सोइदना video दो हफ्सरके मयाम सी video सी कमदो बिबगे हाबदु comment section दा जो हाबिरमो अदु ngasi gi oina di video se yamna sangragani khanjabadagi aina yam thuna samjanjarabani mayam adubu video se thungan bi targa su koigi yam tatha biraga yengbiu gyan tana nambiraga yengbiu aduga magi output to kai kai thonopage habdo gyan tana yengbiu सिबोक्तनी अखोइगी ngasi gi oina sigi set se sida leire aduga ai sigi file je sigi sujoi soidana ai ngasai gi github ki code to adugi link to chanjaramge mayam adum puna dum access tawbiu so thank you so much guys for watching this video mathang damu thengnarasi I will see you next time